نوچگیهان روزنامه اورنسل متین گوکتپه یلی استانبول ده 8 ریبندان 1996 ده جالی پلیسان و هاتبو کشتن لسرگورا خواه هات ببیرانین. روزنامه وان گوکتپه ده همان دیرو که ده جبکو مراسم جنازه انگرتین لزندان عمرانیه این هاتبون کشتن بشو پینه چوبو تاق آلیبای که استانبوله و او بو آرمانجا توندیا پلیسان و هاتبو بنچاف کرن و بلیدان ایجی هاتبو کشتن. گوکتپه ده سالوگر کشتن خواه 26 ده استانبول هات ببیرانین. رایدارن دولت اینوی ده میشه با کشتنا گوکتپه و شیرن داخویانه ناکوک دابون. سرک وزیر ویده متانسوچیلر امیدور امنیت استانبول اورهان تاشانلار گوته بون کو گوکتپه نهاتیه بنچاف کرن. لسردوزگر کمار ایپ ارولجان اسکان گوته بو که او هاتیه بنچاف کرن و جو کرسی کتیه و مریه. وزیر کار نفخایی ترکیه تامان اونو سانج گوته بو کو او جدیور کتیه و مریه. دبردامی بویاره ده جبو کو کجرن گوکتپه وارن دیتن مالباتا گوکتپه روزنامه‌وان و رخصتین سیویل اصرار کردن. دی 22 ریبندان 1996 ده سرک وزیر ویدم چیلر نچارماک و دیاربکر و گوکتپه جدیور نکتیه و او هاتیه بنچاف کردن. دیسا دبردامی و کشتن و دوزا گوکتپه ده 28 ایلون ده هزاران ده 5 پلیس بتوانا کشتنا گوکتپه 7 سال و 6 ماه جزاین زندانه لوان هات برین. لی پلیس یک پشتی کو دادگاه بلند بریارا درباره ویده باطال کرد 1 سال و 8 ماه جزای زندان لی هات برین. گریننده وشانا گشتی روزنامه اورنسل فاتح پولاد دیار کرد کو ترکیه و زندان روزنامه‌وانان ته ناسین و هر مه راپورتن بن پیکرن مافان یل نسرمه دیایتن وشاندن و ها گفت gazetecilerin öldürülerek susturulduğu kuştuna rojdamawanan xwastina bedenkirina rojdamawaniye. Ev rojî pe awayê din pe dozên zêde yên di derbarê rojdamawanan da tu xwastin ku rojdamawanî bihê bedenkirin. Hejmareka zêde rojdamawan li zîndana da hene û her roj pe dehan dozên di derbarê rojdamawanan da têne dîtin. Her wiha televizyonê nebin kontrola desthilatê da her tim têne cezakirin û dorpêçekî giran jî didome. هر وها برای گوکتپه ابراهیم گوکتپه جی دست نشان کرد کو به دربازبورنا 25 سالان یا لسر کشتنا گوکتپه تشتک نهاتیه گوارتن. اوی گوت کو روشاهی جه خرابتر بویه. o gün Metin'i döverek katledenler bugün Yên ve demê bi kuştinê xwastin ku rojdamawaniyê bêdeng bikin. Ew rojî bi zext û bi zîndanan heman tiştê dixwazin bikin. Nûçe û nivîsên rojdamawanan dibin sedema girtina wan. Li heta ku Metin û rojdamawanên wekî wî rojdamaya evrensel û rojdamayên wek wê hebin bi hezaran Metin û rojdamawanên cîwan dê derbikevin. هجای گوتنه که روزنامه‌وان گوکتپه ده 10 نیسان 1968 ده لگوند چی پلاسه و سه ده مالباته که کرد و علوی ده هاد دنه. گوکتپه ده سال 1989 ده لزانینگی ها استانبول ده فاکلته آبوری ده بش مالیه آنگو دارایی خوند. گوکتپه پیش رجه ده سال 1992 ده ده کووارا بناو گرچک ده دست به روزنامه‌وانی کرد. پیش رجه گوکتپه ده روزنامه اورنسل ده دست به کار کری بو. من بوتانی تنگ امریکا استانبول